Ekisharara ky'orunyere ni kimwe aha bisharara ebihango ebirikwirundaniramu amaizi agarikweshuka omu mugyera gwa Rwizi ogurikubiisaho abatuura baingi okuruga omu disitulikiti 13 za Burengero-Izooba, kwonka abatuura bakakitahirira ekitumire minisitule y'ebyobuhangwa n'amaizi okutandika okuteekamu ensharo za meters 30 okurugaho ekisharara eki kirikutandikira. Hakaba harimu amaizi mingi, abantu bakaba bambuka muno n'amaato, hakaba harimu emyaro, abantu bakwambuka n'obwato, bonka hatiya kuba bamaze kuhinga bakura obumisho bahatema, bakura ebifunjo byona n'ebiti babyihamu batera emifuregye, amaizi gagamba ati abantu baraba muno obupiki. It's because people had encroached this wetland claiming that they don't know its boundaries. But now that we have come to demarcate this wetland, all of these trees you are seeing behind me are supposed to be removed. Okubyara ebikondo by'ensharo ezi okurirwe mukuru w'entebe ya gatano habwa disitulikiti ya Rwampara ahigire n'aba disitulikiti ya Ntungamo okureberaho. Shaba abantu bamunyere kubera zigumeho murebe ngo mwasi protectinga ako mwasi protectinga nko protecting environment and environment was protecting chamusatu watunga mizi. What I can commit as a Minister of Water and Environment and our partners, we shall support them in terms of training and also piloting sustainable income generating activities. Ensharo ezi bazitire aha buringwa bwa kilometers 15 okuruga aha nguuto nyigendwa eyambarira Kabare omugombora ya Ndija Rwampara. Kutereza ndizo miti erikuwasa kurepressinga ekibira nk'eki nakyo kituyamba nari projects ezindi mwene tushaba abantu ababebembezi ba government mwene mbitinisa byanyu okutwera tukabasa garuka tukapromotinga umwanya ogu ngo kweguri. So WWF tuli committed kusupportinga bona abali affected by project nkeji kugira ngo babase kutunguka no mu income yabo bakabasa kwebesaho kandi bakabasa kurinda ebyobuhangwa bakarinda wetland egi naye kakuru umurimo gweshime kuba nekora. Yes, thank you. Umugandi abatura abaheriro mugera gwa Ncwera oguru kubatanisa n'ekibera kya Imaramagambo barabwirwe obutagaruka kugutabika obwe barukurabamu barukuza kuhiga enyamisho. Amezi gareka kutembuka itakareka kutembuka rikiyuza Ncwera rikiyuza enyanja mwana mukimanya biva nankane reki yitugwe shama ebingira abantu munongo hazo kubinga abantu namiza garukuga kunuya gegwiritaka gakarito mizi amezi gakijura gakabinga abantu kwa emiti njo mugabiro bwa covid emiti iyo mubazi emiti rukuga mubazi kubera twaririho mubazi kugombishaka abantu bakabazo mu ihamba ryitu rya Imaramagambo barashura batanga kwiba mu babiruko no kubirukaho. So project tugenza kurango emiti eyemebazi ikubasa kubane tugihinge itwe umubantu umubataka tugire ka demo muri Kiyanga emitezeho kandi tujongeye no mutindo cyangwa mubazi kuko maguri agamababi konka tuguyemo powder tuguyemo na cyo kunywa ikishije liquid abantu batambuzeje abakwaza bari mu bye mbazejo mu rugompa pake yo tiyanye nyenyusho icyo bagetire pa wayigeze so hati uko no ndakutura n'enyamisha ibira kwihebye n'ibyawe paka mugira cyane Ebi bigambirwa abebembezi ba Mitoma barukutongozaho okuhereza abatura aba embuzi ezihirwe abalada barukurwanira ebyobuhangwa bwensi. Mureke kwiba embuzi, mureke kwiba amatungo, mureke kwiba emyani hamwe rushana bashandagira ubutaka batari haro warabuze icyo kibuzo Oda shiwa yiba baba yangu hapana, oyiba yangu hapana, otoroko yiba yangu hapana, uruka abakana afite mbakuza mu kitara kwiba mama buri kwiba munoburo. Umushoba kamushana mu kitara ine beseni icyo cyo gutembamo. Ari kwibuguru. Kuba mushanga ari mu wiba rakora cya ati cyo ati naratambura. Akirera nagwamo. Abatungire embuzi ezi okuruga omulada bashabirwe okuzireba nk'embebo yo kwija kwiha mu byingi. Nde Michael Tumwakire na Ben Muhozi abwa TV West.